pangalan ng kawan, babali sa kansawas, may kasin malalay, kaya ibang kapyan na, sa katang kapin, hinduan sa ikat ka na, ibang panawan bagi. Ang sarang yun, sangat pa wala kang gil, dahil kan bayang patok program, MMCU DLP Malpurai Sutrian Sansan Nansan Basarawa will be also submit ang tagit karan sa kanang support. Kayo muna karos ito sa karatan kayo po ni Van Kuren sa Sanford Limbak will be ito ang supplement kasan yung try nag-try ka din yung veteran. Kailangan din may kwa magazine Pilipipi sa pumamahan ka drop o pattern kids diyan sa kwat o bid diyan TNP MMCU DNP ranwa sa uyaran kakaroon yung home beach diyan kuya kigay ran masapin trupene o para-para ni tuan sa kumatay pasan diyan memory sa ulam kung may pares ipinmen miyay para sa karan wow tayo po siya ranwan kung yaki ranwan chepin wat mahal ka sin kubre Tame sansan doon chepin wat o try so was what Melen trekap masan ni meso trekap ikamela le me trap ko di report ko try e sansan lo try ran what to be momot so me ko kasama yan na me ko di ran what sinta ka chichun tame dan so trekap ran what man ka kay saro ramay te prasay korostado yes oye kalangan ng court ng sansalong tribal imet H1 Willianti Beach Liakan and Lutian DL MMCU DLP o wiyaki sa pagman dokument ni tame so tritang may kasi kaso reda wasakan ni so tritang ninlimeta o kaya nga okay sa karan na yung paksa. Ibet na yun. Kailangan na yun.
Isoto warang yan yang pato muanche. Kuya mia president indianan. Kuya kuayo me aptuan pato wantan ando inji. Me piyang ya kisim peset kis koyan patroti otiang la muan president indianan. Arimen ya aitungal pagmak ombi. Pemuda ni melen, Presiden Indian ale, ime ban pato mo. Apa yang kisim, mabit kis me boin kiji kapko dunia, ime ala ta yang pato mo. Ap ni melen ni wewe bi, me ye ime ya at. Kau ni Indian ale. Hari ibil ya itu apa na ko kasaneta me isoto warang yang pato mo. Aku di pasantian wengi ime ada yang hari dia itu mal kasalata itu mal katung wan barun kan koros boldi kan koros kalangan